Gegehu. I didn't even know the symptoms. Yes, I didn't even know the symptoms of a pregnant woman or anything. I was just nauseous. I'm lazy. I don't want to do. Did I wake up out of my gate? Dokire komenya dinehu. That difficulty as a miscarriage. Hiyo siku inyaliumwa na mosquito. Alinipiga hadi nikaanza kuumwa. Odhikiorore gikora ni dry bleed. Korea nekere na mera mimi sijui nasikia uchungu nataka kwenda hospitali. Hospitali. Leo dena ihune kumarira uma. I'm like sasa ananipiga nasikia uchungu ananipiga mbona sikumwambia. I'm like I didn't even know. I was big. Doge kora ahorire gigana David Rudisha. So ko inoka mosiere, gokinya mosiere. Dabire bara murago-ini. Umeta thibitari? Yes. Ai. Kijira mwana ucio ni wao. Ni wao itie muthuri waku. Ndamwirire ni wake ma ahuri ni kumwira ni wake joro. Ari ajira mwana ucio na maguru maraihuti makwa. Asa ni mweru makiria kugira saati wako so ndare gati wako kana gakuma kire kana kau tuka tuwe tweru ona kare akai asa ne kare humo no nyidire muraihu oguo rahu dai na moratae dai na morata muraihu eta wo shifter na ni mweru bado makagore wageithirie fara gehoro nyodo wake nake akihoro ndeiro ihuniri yake na mwana ke mind ndimuonete hakwe miaka igana hakwe mwaka tiga muthu ageithirie ngimwere kwani aliniwevia nikapata mimba ati hapana niambie ukweli hiyo mimba ni ya shifter mwana ke tabutaga shifter ndira mam ihuro ni da shifter ngimwera satiri ya shifter niri yaku ndekore ko hone ndakore ka hone no Gatho cia mwanya muredu wa muhea maigi show kana muhea maigi YouTube channel gonyitio gani muthenya wa umuthi guku niko muhea maigi YouTube na guku na muhea wa maigi nenie na nigikinyire guku kama kawaida ure gikoretwo ngiuka haha ngahe rugano tukaraniria tugako tukienjoy twi hamwe tugatwika ona educated na gikurikania aiko we handu subscribe itikira guthi na mbere usubscribe na usubscribe itikira tukuhutagia gakengere na ikoni hini nitire kuria mbere gucemania na channel eno itikira usubscribe uhutie gakengere no gashiaga nginya na arata aku ngima hau muthenya wa umuthi it's a good day na ndina mugeni wa mwanya muthenya wa umuthi stories ya relationships na iria nyingi toxic ningoretwo ngikimurehera guku ugu nginya muthenya wa umuthi ndina rugano taru tuko tugithikiriria mwiritu wagereire maundu maingi muno ona ndikwenda kumworereria ngwenda ariarie no vrenda abe atugeithie atwire uri etagwo na nginya uri ekaga hi hello boya watugira nginya no haha ire no haha no nginya igia muigira tondu mumite no mugaga from grace to grass from grass to grace no yeah from grass to grace from grass to grace it's not grace to grass from yes so mthenya wa dioga ni gakinya haha one day koguo dina brand teno yakwa dina mundu agikira brand yadiketwo DJ Luna geigwa gerete muno ngoro-ini yakwa yes so ni kai twenderie guoya haha no ngedi munderie guoya kai tu gakagatha kamiji gako ona kagera maundu 50 no ko mwagire no maintain ite guthakara na hakiri na ritwa na kwirutira wira riu ndorore kamera eno hendo marakwirore haria na ningi muno ndendo mageithie no merore witagwo ohoro wanyu eroreri viewers eroreri Mohia channel the Mohia's channel yes ama itoletagwo Wajiro wa Ngari na kana ria githugu gitagwo Luna Wajiro Luna stands for Lucy Nancy Wajiro ni ho arutire DJ Luna Lu stands for Lucy na stands for Nancy so it's Lucy Nancy Wajiro tondu ndenda kuita DJ Wajiro ngiona sa DJ Wajiro it's too soft it's too DJ She because I think there's another DJ She so nikaona Luna just came, but they just came out of it just came. So yes, I'm DJ Luna Kanawajiro. A beautiful mother of 3 wonderful kids. 3. Yes, 3 wonderful children. Congratulations. Yes, and I'm also a wife. But niko soko. Msiulize ni soko gani? We had a Dora. How? Anyway, to cut the long story short.
Doka twaranirie na muya haho ngimuheaga story kama my life. Yes. Yes. Na nĩngoretwo ngĩgwetha thikũ nyingĩ. Ũkandwara maita o matatũ. Ti kwenda gwakwa ndi mihango you know maundu ni mokaga matebangirwo yes rokona atiriri kaba gwire ndikuhota no muthe njugire kaba mangi matire no muhia ndangitira na muhia murane na muhia yes twarane na muhia yes na ndaikana ni guka karibu sana thank you for hosting me tukiaraniria na guko nitwaragia na tukaria kuo eroreri maikare me tuned na mutikariga ni go subscribe na mushare story gaka tondu ga story gaka ngumwira ni gukenia na ni sad na bado ni ugutheka yes to also inspire you never to give up. You're not crying. Hi maithori mathirire ni mathirire na ugetekera ukinya kuria Facebook, TikTok. Yeah, Facebook, TikTok, Instagram. DJ Luna. Hata YouTube pia. Hata YouTube. Mohe amesema ata make sure nimeamsha YouTube channel yangu. YouTube tunaamusha. Yeah, so everywhere is DJ Luna with a 254. Wow. Yes. Tugathiko rekereria ri. Yeah. Niko twirora wekaga. Yes, ngumwira. No kwa ndagika eno ri. Jitikire tuingire direct rugano-ini wa muthenya wa umuthi. Yes. DJ Luna ni wakoretwo kinjira ni wari na nduguho yatumire ugerera maundu maingi no ni waki overcome tha ici ni wana kiona tutirarira nyurwaigua daimono kana psychopath psychopath na gikoyo ni demon ni daimono psychopath na gikoyo ri kirimo asa kirimo sa kirimo mano gicenjie psychopath da cenjagia tondu psychopath kana riri mametaga atia oyo ndagike mwe tuha turatheka nawe alafu within a flash of a second no araka no atuka modo yes brother yeah he was that kind of a person. Wow. Yes mugucemania modo to gucemania ndire mwana wetu mitugo tutondambire ndi munini hanini na tutinoka kumucambia no but then ni ro ko inspire but nigetha mukoro mu inspire ndire no ginya ndimwire haria nyumite tondu ndari mwana mutukutu mutoto mutukutu but I was a good child. Yeah. I was demo smart, book smart. I was street smart. But still, the naughtiness in between, I ain't kosa. See, so takwani na modo de thukuru de form 1. Form 1. Yes, the form 1. Mugo samanya form 1. Yes, the form 1. Habiti yako date. Hey, kodate ne date to igemo no. You know, you kiss many frogs. Yeah, you kiss many frogs before you get to the prince. But diekete maudo monage maige few but kissing hugging most only dekete yes gikorana nake no how wedo are my first love. Wow. Takwani nake muthanyo munyumite jam session nyumite rave back then tukole tanga rave ndo bata kumenya rave ni ndui rave ni kuraraja ukinywa joy na kuria rwimbo Adoke weta thiogi ni kuraraja motika ni judge by the nejo darikana kanini darikire class 8 day kana kanini mono I was 13 years sijui so when I was 14 I was already a big girl according to me mwire tumunene urathire tokiuga ni kuraraja yaranywa johi mwenye iriko yaragucia kenabo kinyamu kiria no ndatigire ndacenjirie Johi mwenye iriko hindi Johi twanyuaga kane karia ka sachet koma 10 karia kainiro yes thio kagure kane nikani githubira gwatiriri gicagina negererio kane negererio kane andiko hindi iyo kane twanegererio we twanegererio fiu he tene Johi maga very cheap gusira nikyo twanyuaga muno no ningekuona gibao kiu kane kumiri ukane gana riu bado nilikuwa na take time go save nigetha kiria nigetha cionekane riu kaire tugaka nikahetũka fara kamenyete kuhetũkira ku kwao nyumite ka west kuota kwani nake na ku ka west kamwira amenyete ni kura nake orite kwao nigetha ke west orite niki he nigukinya hau nigukwira ketige kihere hau nigukwira tuthikahora step by step yes nigu Gimuthenya mwe on a Monday morning nyumite rave nyumite kiria geno maisaja perfect nyumite maisaja ikenoini tukwa na mwana kimurata wako etagwo Bena ari na murata wake
kimwira ritwa rya murata wake akihenia na ngoro ya Muthuri ko ndamuonire akindora tukirorana mukiendana mukigucania tutebire kwenda to tukugucania no ni ndamwendire ari love at first sight hakwa Ndikege kuguciririe ari mweru no me kiria you know ari na gacwere kairu wega deru jiru wega arafu no ni mweru niciakinyete guko yes arafu no ni mweru ko ina the blackness is removed the blackness was removing ari we gemoria ritwa rya kijira etagwo Bena na nditirarire hau we gikinya keto step 1 2 3 giona sa dina ni gwari kinya bejarie na Bena gisoka thutha gimweto ni jonde tagwo Bena ndoda koja ritwa rya kuria mane go kumenya muthenya umwe akenjera seke nguire gitire tagwo Muha amarito make magithungo mari dio keke haya kaumite na guko no eastern umite kiria umite Ethiopia mari kira tagwo ate IDP ati refugees morite Ethiopia magioka gukuna aciari yake they magithi Kajiado so they used to live in Kajiado I think they still live in Kajiado but not dioi todo masioni da wadi desire guthi Kajiado no arikirie warikio gikira X na karamu gatune kau kare gatune ka yero ka ke gonthe gocia nikyo nyendete ready to nyendete nikyo ready nikuga stop yes leo muthenya ucio tuikara nake au tukikara tukigucia fangi we tukiarange nigoreruga kugucia fangi so casually but it was because it's in the past tunajua sasa siwezi simama kwa kamera niseme ati I smoke it was then ni dagushagia megwa dagushagia na maudo wane kare you don't feel bad kumaririria to niwekire na make hetoka na wakurirwo ni ndakurora ngai nemo bagoro yakwa amen yes leo tutokearia na Muha wakwa tukimenya nawe hedi wakijira ari na family ai na mutumia nyumba akihena be yake kikwera na be ndamenyitire from that day kina this day Ereo mutwe ndiri afuteka by the way ndamwendete na ngoro yakwa yothe leo tugetigana nake for like 3 weeks or 2 weeks 3 weeks tutirandire nake reu one of this in between the 2 weeks ndathire kuria jete ni karaga uthingi kora muhiki gemwira sa it's the wrong house kube ai the right house yari the right house ni uria mundu uria ndonire ri tiwe ndenda akuona yuga kora muhiki ndiuga ni gukora muhiki ngihu kwa dokira ahigo bari gemwira si uko pole pole akulikuwa tafuta nani hapana si hapa na gevini tugesoma ke after like 3 weeks a month alihama kore karaku ndathie tere ya thamira agithii nyumba ingi akigiara take akigiara tigana na muhiki ura wakorire yes ucio ni matiganire nake mari na mwana yes ni mari na mwana na matiganire ko todo he was violent but I came to know that way later before, yes so kuka athamirere aikwa na arata akwa akigiara ata kube arata ari agirere ni arata akwa yes ngetha kinamenya kuria athamirere tiwe wadwarire ni murata wakwa njira tere tuthigagu kaugaga kugure gifangi mundu wakwa kina tuthigagu cine kube kwa ndathi gucinwo ri ni mundu uria ndathi gukora ni ngoro gituma it's too much I was like guy ni kaweka ni kudehe gukutorere kuniwe ngana kuona ndi mwethete gohiana ndi muone ari ugo ai ore ndehire gya ndiganire nake ndiriganirwo no twahura story nake tukiambabe uko mabeste bado ndareka initiate ni ndiramuonia ndiramwenda no nita arathaka chini ya maji yana ndiko anacheza chini yes ndo muthenya tumita out icio ciakwa icio maisaja sherehe tukana kirafu tikoina kuinia to ni kuina toilaga ni toilaga yes yekole kiaga ndu dancing ne kuinia tuge guthugu mutha twathungu kwa twathungu yes sabia muthungu ndo muthungu thini o tuge kana murata wakwa the funny part that murata wakwa
nyahetirie maita maingĩ mũno mwĩrĩtu ũyũ nyahetirie maita maingĩ no I still end up forgiving her by the way tondũ ona mũthenya ndamũtwire kũu nekire kĩũndũ kĩũru ndamutigire twakoma ngĩukĩra kĩroko ngĩthi kũgũra akĩrĩa ka memory rudisha ketagwo gatumbukiza au nywa gathubu nĩgetha mwaraine nake kwa muha mũthenya ũcio nĩgetha tũre kwa muha ndingĩacokire mũciĩ tondũ mathaa makwa ma gũcoka mũciĩ rĩ matiarĩ makinyu we wacokaga mũthenya ũyũ ni ka space kangĩ twahetwo ndathondekera kũingĩraga mũciĩ rĩ cucu nyakamenyire aikibroko kimenya kamwe thondekete kangĩrĩ Kenya mbere kũndũ kũngĩ wa gũkoma rĩu ngĩmenya I have this person in my life and nĩ ndĩramwenda rĩ ũmũthĩ tondũ mũrĩu nĩ gũkorwo na guts cia kũmuonia nĩ ndĩramwenda no gũthi na agĩtĩkĩra ni tũgĩthi gwake ngĩgeria kũmũ seduce akĩra kũingĩra box yakwa asa mũndũ no managia mũndũ tũtikĩra ndũkira kĩndũ we ukamuhuta hutia ukona kia mundu kana agukisi no mundu ndari agukisi kina ona rimwe ndarenda kube ndio we nirito maundu maigana ona makwa riu nikyo ara keep a distance ona riu ngarigu una wongerethie ni ndimuthambirie ndimuhurire ndimurugire na gutiri kinaga kisi kinaga mwa gutire kaha kina hatire no kihai na no ndiramwenda bado ni kwari no tuwa goko nyende ndari na rule by the way kino muthio bado noko na yo rule ndiriaga irio cia gwitu siasa cia gwitu tiugo ici cia kuhire nyendaga guthi kuria na kunja bali kiasi na me awirego nyeki cia jane cihonagia ng'ombe ya muci yes koguo ndithia nyenda gutwira na kugura no tondu ni uniokire guku gwitu ri that is what intrigued me because he came to my hood and he's new in this hood na kila mundu ni mugeni koguo the newness of the place the newness ndio ilikuwa ni entice plus he was handsome na nari na kanua ayana maguta kanua ndika niari toro ni ngiye kanu gake kare maguta no hari andu ange he was very strict he was strict na rules yake na auga oni wo gwathia nyathoreka mawatha because we are all children he was way older than I was they see then I was 14 years and and he was 35 when I was 14 he was 35 kana yari mugeria mundu ucio othe but nilikuwa nimwambia niko 18 I was looking 18 you know kana yari mugeria ndu twakinya riri I didn't know though ndiamenyaga twakinya riri muthenya ucio oyo tari na murata tubukiza kiroko ngithi kugira tubukiza toro kiroko buchere yari haraihu hanini na toro ni kiroko ici cia hakuite tihingure ri na bidi guthi haraihu ucoka ri ngiona nyumba ni acenjia we kuna kamuruki ke nyumba kamarugirio tariko maturiti nyira ndikugira iriba kuruga atia no maruganire tugende maruganire oikora ni maruganire afu kuhitia muno matia ihothiire kira protection no na riu no me kuna ndo nyumba nungaga afu ni gacingo matihina alafu ni akirete urugari kuna riwari akanete caro kuja so you can imagine afu no me ni nyumba ya mabati kowo the heat we wathire kugira irio wikora mwana tatira nyumba fresh ya tuirwo irio mwana here no nyingi nyundo maundu maingire diarakarire kia diamoririe ngirugeiro ngirugeiro na tokea na diari uhoro ucio ukimarugera eni kana yari na hinya na ngithamba na ngicoka gwitu in the long run ngioria murata kwa kijira there is nothing that happened oyo tukimagana tukiino kama oyo murata ore muhake jira terere beware of your friends diamenyere gitumi kya jiri ogwo so I decided to like just ignore it and I went back kuinoka musie after some time siku nyingine tu bado nikasema stand jam session githi kore gimero mutheni umo leo inabidi
shingo inatinga chuma zinashikana na makabati today is the day na dogirega gutiga digite kya tutige ne tutigete hari humuno ane join we na murata kwa ni mukiro anona akijira da kurega ni akijira ne twekire ona nona no twekire tondu maundu maria njire tuhoro wigiwe na ukiria na ni arata ku kira ni andu aria we uyi maratuma I be a judge, go judge. Ndu yako ire hanari kana yari ki. Asa na mane ndamurahire mugate. Na mugate okihaka bluebird, no okihaka kina peanut butter. Akihituka naguo. No me mugate nigetha ogeda mugate stand out. We mugate oyo gire no me no ginya uthondeke. Riu uyu ni ethondekire kungira nie. Ndanyita. Ne ethondekire makiria. Yes. Agethondeka ni no ninge ndiamenyaga this no ndio ninge giugatirire muthenya ucio ndigothi sawa kiria ndigothi jam session gothi kuriwe gwake tukiarie turiane mundu nayo ko murianire turianire kiria matu twaranirie na tukiaraniria we and things led to another gikoma gwake he broke my virginity akidira ne wari wa my friend was my first ona thite jam session ora thite kugu no emenyerere yeye ndio ndi demenyerere I love the day mono na sorry to say but I have a relative who died of Mokigo and donaga ore anika woja kona hede sasa gidi jama mtu najira omenye wathaka ndiri kwanika tataguo kiroko ngakureheja hwaire gagucokia ogo mesa mase ni murenda gwikara ri ndabeti wega ndona gora kina mamunyira na gia kugia maroda rafuta ni andu matiateka iki ata thiku ici thiku ici andu kina mena kira tagikimenya ora mathakarete guthakara we diri wa mwathani so ni wadawa riu tweka maundu maria mandu agimari akijina no that I know do they had hano ore andu marauga ri I want you to be my wife. I want you to be my woman, but I was still in school. 14. Yes, but I was still in school. Na kaniambia pana usijali utakuwa tunaendelea kusema I'll be seeing you once in a while. Do to be relationship itore akiaja keep distance kia na rata ito. Ara twa gusagia no fagi akimaigata matiri ugutire guka mucie anymore. And to make even the matters worse agithama. Agithi kundu kungi. Kundu kuraihu na Kongo agithi kundu wetagwo maziwa. Gothi maziwa to relationship githia bado owega mine na don't thia jam session thia wake rimwe na rimwe riu muthenya umwe kimwira adihire guthi jam session akirega akithia dai na bia nyenjo na bia no ni aregire ye kurega githi kwe neighbor ari murata do itene he was a friend to my mom gimwira neighbor he magana maigana mere o murata kwa na magana murata ore wako ore amekira ati nake ri bado no murata wakwa bado no we twi nake tutigotigana we Muthuri onake bado ne gene damo confronted na ki apologize and even apologize I forgive you na nigetoro ni ndake get the bigger cake re no at least ni wire kira de na kyo ni ya kwati ya kunikia mi ikia mine leo we githaba tukihariria gwithi ko haya magasema cio mere dacoka nyumba ri donire another side of someone itari dona he was nini atagwatia he was a completely changed person girigo ki aseja kube githi kugira magana facial expression kia damu ira ko like o mai ira ko kiro tugethi kumari akihiga murango kube ndaikera thire kuhoya magana merere na afuatire thutha amenya kuria thire kuhoya magana mere na akira ndanaria nyedi namuona no yene anyonire ndokuhuru ndokihorere ngwire muya witu ngicoka nyumba ucoka nyumba ri ntwaririe ni kuma twenda kuma ri kirio no nenda wapi tukasa tutikwaretie na nigukwite ntwari jam session wako nduri dabia na nyide hanyia ndagia bia aigire murango muhia giwa nire wa coffee ya madharau kwanza hiyo diary yakiria ndogamete na murango we haha niko nikuma turauma oni we thabite ile kuma tuna ngothi tunathie okire akiga nguga murango rahigura tuthie tumagarie
Akarurukia na ni coffee. Mwathora wako agithie ku jeri agithi kumuria muhani nini? Nini Aigatirwo jacket ago maraya. Yenda gufundithia mutumia wake go maraya. Yes. I was like, what happened? Nikiathi na mbere. So, ora mwetu setagwo Sasha. Rira Sasha athire ri. Tugitigwo na muhanyu akihiga murango Sasha agithie tugitigwo nake. Gwicira ati araikara thi twarie. To solve issues. Ahigire murango akiruta musifi akianjia kuhura tamwana ahure na musifi tamwana manya maindiu agothire coffee rithoreki ngotire kodo igethi ona rithore mwe bado I'm still in disbelief actually the fact that ni arahura I am nikedeka so he was no akihura ni wajira mudurume ucio no athi kuhebia etao ucio heire bia anakuhe etao niki ona kuriwe ne bia ona da ne bia atari ngimira idia kuhoya wanyima I need to find an alternative ko ne gothia jam session na Sunday yo etokera uniform cause ndadeketeka kurufu kako dance gi gagothia ko dance jam session reu muthenya ucio yari muthenya itwa ko dance ntefagite kina na uniform situ Hey akijira hapana utire guthia jam session reu kuthia nyodo wa rumero nduri nani ndo yo ni guthie ni mo jam session yethirire hau na hau ngimwira sa I'm still young I'm still in school lazima ni explore hizi vitu akaniambia hapana hata kama niyo shule utawacha utakaa home utakuwa bibi yangu I was like hapana alikuwa anasema wote shule 15 hiyo time akiwa angry akinipiga unajua ndio bado nena koko bado demutumia na nyene na mahasira ngi bado de na makwana logo sokete bado drama jinyura hura dole mami witu ra hura atia because I only believe mami witu no gihura hey we akihora we for like an hour or so na musifi asa demo na musifi watinekire riu ne good nekina good na mateke na ke riu ni adigira ko agitigana ni riu akiuma agithi kuhura ore wade waheire bia Muthuri ore mwana yes mwana kyo ore wahe bia athire kuhuro yes athire kumuhura riu kumuhura ri mwana kyo ore agithi kina gwita forithi but before it for the athira kimuhura brought ngime kiumaja ukiagesaja ma adoma kiriwo niki Nidamura aki calm down like pole sitawairudia tena there's nothing going on between me and that man like hakuna kitu ingem convinced that mwanaume amenipatia pesa just like that na utire kidogo kila dhina bere hajawahi I'm so sure even wale wasdai kama ali understand hiyo kitu todo sema kwa hivyo wewe kumbe therefore kina gemenyate ni via kioro utukoge vikioro ni afuataga thutha na tena hede da vikioro ni mwanake sino mangana ki age vikioro tuthia kioro at the same time ngoma ihala ati I'm like it can be a coincidence akaniambia hapana sio mara moja sio mara mbili sio mara tatu uona kwa toa kufuata ni kuko nefuata wote ko I'm like kwani wewe ni mwenda wazimu mwanake yule ngeyesu dauma dire ko nyewa ne umaga no dio we nyigere kioro thini ko nyegolo we kioro kieja no ginyori umaja na mimi mundu yuri akurutete jam session nini uguo ni aikaro nake ake nenyidetu warire dirikana muhia nenyidetu warire now the problem is eda ako ni judge bado whatever nimemuonesha was not enough kira eretwo ni adore hiyo ndo bado ilikuwa stick kwa kichwa yake I think ugo ni wodeshiragia todo I'm like nidagera u explain ira you no akira kwigwa to a point that agethie kina agemurit mwanake agethie we forithi mimi nilimtetea forithi kina niko na maragora kile na kibra kama makajora sinyene kupiga kunaambia hapana hii hakunipiga hii tulikuwa tuna fight na wanawake na wasichana wangu wa marafiki zangu wa shule mimi hata sikaangi huku na kuja huku mtembelea mara moja ukimruta gorine na mimi ati usiwata wanajua wewe ni underage ufai kuwa na mtu kama mimi ananika kazi ya kufua nguo mimi hata huwa simjui wa mtu ndani aja nikaweza kuhora nguo nimekuja kumfulia nguo nimemaliza kufua nguo hata umepata nikifanya nini nikienda nyumbani sio mimi hata sijui wewe mwenye alinipatia 200 ananiambia hapana shiro siongee tu kweli sio mwere tuma anyitu atueherere
but I'm like we tatiga mtika mugeriko mudu hani ho musara wako umaga ngatithia bitokina kuria school fees bitokina ndegire kira bitu hau gatagati hau tetera mudu waku haya akerekia arekia kuhora manake agicoka nyumba akithondeka kiria kinambo giake tukigucia o hamwe ana wibete ritho we came they would go calm down he's akaja ku apologize and I accepted. I'm like akejira giona I was on the wrong. I was on the wrong. Yede tamu girlfriend yake ida yonko ya mudromo gebia kwanza neighbor yake ndiagiriro tiwega kuni kumu disrespect no hari mama odo leo kuma hauna hawe nikaanza kumavoid kidogo leo todo demwe davie geka kaudo kanini rega kamurakara kamu irritate unaona ukona mudo ni a snap ukaribu ai arakara niki unaona game introduce kwa mami wito game introduce kwa ado ito makimweda fio no drama ro re guthia na mbere demwe tamasha mothe leo muthenya omweri mami to ikarage thurai 44 ngiriganirwo githurai 44 ndari nara tatondo nukundereirwo na thukuru itorio githurai 44 ndathamagira kuri wetagwo Gladys Dewe gima mosi gima wito na thukuru no how it's a walking distance so I have neither the car atamtani guko ni wito mosi our friends akeni convince ya nyume gwe soso ito joke wito mosi kwe mathiri nikasawa matheke ya ka house girl kagi hau uwo kakiri gagitweka kari na maudo ish gimwera muigate ndire mutethia kurora mwana rira athi thukuru nyinde mwira thukuru kamwira mwite wira matha macio ma themwere gakwa ndamutethia kurora mwana agoka na kenderia na hau hangi and life went on like that wathiaga nake wito jamaa he's the first person kutwara muci twaganire kwa mami wito nyumba mwanire ginya kwa mali Bodo, yeni kiwedo. Edo wake ni mumata. Wedo are mumata. Leo modo yo de nyumba muthenya umwe. No athireja agasogotha ndwene. Guthi gusogotha ndwene ad Maria Mugiki. Kai. Mwanake ucio athire kuhura mwanake tondu mwanake ucio ni ajariria. Na ni mwanake tukara broti imwe. Kogo ndirona issue ya kumwariria niki. Gutire na uru ona ngithi ni njuru. Nile shi sasa twarugamire ata tutianire kina 5 seconds ndathia ndio nikidathia kura hau duka-ini ngemugeitha tukiaraniria na gicoka nyumbani izira tirire eke nyume jai ndathi kugura thigara ndiroso ndiracoka okire henya egirete nyumba akisema ukiniuza leo ndajua unipendi kai akamuuliza ni nini kaniambia ukiniuza leo ndajua unipendi mwanake ni Mugiki othere rende ya watu 10 maihoire me murango-ini Shiro twa mwanaume leo tunamuua I'm like mwanaume mgani sio mwenye amekuja kwa huo boyfriend wako amekuja home sai amekuja kupiga kijana yenyewe ore ho huyu ametoka kupigwa ndare kila magego au tetoki ya magego mwanake ndagithia less than an hour ndare na magego ndipo ibu I'm like what has happened like Eric niki gathi na mbere tuwana wororeu what has happened ati hapana so chali yako amekuja amenipiga juu tulikuwa tunaongea na wewe karibu amekupiga saa ngapi na ako wapi si ameniambia ameenda kununua sigara jarudi hapa tena amekidira pana sirone jona na muhinda kuyere kimuna terere ni mwe mamitu ino ni nyumba yake mutigigira tari ku mutigigira nyumba ya mathe yes rugama iho mutinda humo mwetereire au me ogoro mwasiria uko nyumba na digumuhenia igira imwegire kina rugu no because they respect my mom awezi ingia kwa nyumba so nilikuwa tuna wa test unajua wawezi ingia ogioke ta una kiburi gwatere no giya tugira tumwethe mwere igire umurore igira athere my mom itogo batigigira my mom itore short wire batigigira Wewe na kiburi kegerede kwa ndoige kamera gotira ndogamete haki na riuma alafu kwari open na ilikuwa kwa barabara so mwene ore maikaraga ri ni marona across the road marona gwito nyumba azama ai wanaona di mlango yetu in fact mira rira murogame haha mwete nigetha mwitikie ndari kio ndari nyumba mumweterere kumbe muthenya ucio niguo tukwagana kwa mitu yani ni kunyenda uri anyendire nyondo ya nda gusupport ire eri
Ndio kwa support mura tukiendana wedo tukiendana fio mami ni kwali ona Friday mami tore agioka na gimera weekend digokorwo kuo nenda kukako muha mami to kina ni accepted alikuwa ame accept bora nenda kwake nikienda kwake Friday narudi Sunday jioni juu Monday show ni ndio dhukuru sawa leo day form 3 ajiroi relationship anyway ni anja komata unda tweka mutumia wa fiu rimwe kina ndirathi thukuru to ni twetanire kaundu kangirathi ni athire ni ndamwikira mai bahati mbaya doba ni ingira ni arakara ni ahura ni akuhurire na ndagukuhura ati viraisi atakupiga kama mwanaume hata ajali mali atagonga ama kitu atafanya atakupiga na kwa kina kahio ndaenda kumenya kidogo re nyodo wa drama cia broti yo akigatwo broti nyodo wa his too violent gimera terere nyedo kore urathire tutigothi nawe thiwe wika wike athi nyejoke gwitu kwe mathire atugitikirani tukantwara ntutikirana wetikirire ati niguo akiendete muha relationship no ithina mbere no guikarania sa hapana wote tu ni kwa girlfriend and boyfriend toko naona mara moja hiyo kuja kuna kakako weekend staki juu sometimes hata wiki moja inaisha ndirathi thukuru to ndina madenti mwana ni ndirathurwo ni ribs mwana ndirathurwo ni ko ndirathi thukuru akijira ni sawa agithama tugithama re tugari ni aguthama nyinde kaire kina mbere na ndereba nigetha kinya 44 nyume athie ukija 44 akijira pana wezi toka kwa gari tu hivyo watu watashangaa nini mbaya na wewe adori wako ni koru magari ni kiraka bagi gaku na twathama na twathama hamwe ni kinaguo cia kwa digire hamwe na nguo ciake ndasigire kando bagi ne ndasnyitire hau mbere getha hakinya kuma ni kuma na guthie akijira sanduku mira tothi twakinya nyumba toruta indo ri ucoke na ngari eno ya andu a guthama ndetekera tugithie nyumba tugithamia indo tukigiria indo ngioya bagi yakwa ndetha guthi ngari na kijira sa tiga guthie wenda andu ya mama tutire hamwe aya ngari wenda mandigio mamenya ati ni wandiga nigetha mone ati kiria ati tutire hamwe ni mwangetha maukatie sa ndurathi tetera ndike ufangania nyumba hii alafu ngumaga haya gikwenda bagi yakwa ndigire murango-ini nona ha murango yo ndigire hau nigetha twarikia gubanga mukirikie ugo no kuma no guthie mutethia gubanga nyumba gibanga wega ngimwikira katini keke nirathi kuma ai okanire na nyi aikugira yes akihura ndiye wajiro madahorirwo muhiama na arakuria ki hatire ndenda kumutiga hivyo sasa ni wanahura ndenda kumutiga arahura tu ndenda sinataka kuenda nataka kurudi kwetu tulishakubaliana umeshakubali ukasema nishukie Githurai ukasema nisiende na watu wa gari sasa ulikuwa unafaa kunizindikisha sasa ukene kina rema jikara gari kana todo tuwe gatheka I don't know muginya sai niko sai hiyo time nilikuwa I was 15 years this is 2009 tuikara na mundu wakwa akiwa kina sim card ya orange agurire akimifujaga no wikari otari dikari kinitari thimu mthenya cia hurai the following day twana kigeranio singekosa kwenda shule nikaenda shule na red eye ari muneme gukuria yes tewe kimetire sifu mamito akihwirwo thimu mamito akijana akimera ni agaite kujariria njoke mucie na ndirenda gucoka Deu agita mwarimu akiuga atirekete sifu wa Githurai akwariririe sifu ari murata family friend wa mam sifu ayoka thukuru makidora ofisini yake makijira demo ni kure tuikaraga keke ngirega kimwe ndigirikana kina njira ngimwera nywa ona kumatha mere ndumire utuko nyumire kiroko utuko dinamenya kina ora tuthira kuhingite kina maitho dinamenya kira kure athire we leo goga huko leo tuma maziwa tugethizima mani zima mani ndio things escalated
every simple thing nona kino kiheto kafara muhutania na modu ni mbaara oguo ati ndiramwenda ntuwaine na kina ndiwe modu cio aratakwa aigia 44 igimare makaga riu kina makaga twefara tweteire matatu in case mageithie ri yo ni mbaara hora ine ukwa bikuhurira asa ndakuhura hau ndahuragira mbere ya andu akuhura kuma tugucoka ndigwecira kineku riu twakinya nyumba ni gweri wa kwanjia like hey mtu kama naongea kumene alikuwa anakatia uwezi mwambia respect bwana yako sijui nini I'm like kwani tumefanya he waved alikuwa huko mimi niko hapa so nakuva alikuwa anakushautia kwa nini why do I have control of why he's shouting at me ati mbona uli wave back ilikuwa salamu unajua regevi na ni genuine gevi first love iyo daddy iyo ni ndikoma to daisi de bodo magedigyo mereria Rewe no venye wakajaribu mami dako ni agenda kujeredia gira kuigwa this period gesoka musiere mami to akigera kujeredia kidda soka musi geraga after a week or so gesoka nigyo kwa mwakwa Nukira ntaje gutwikara ntaje wikara ruki manyuma kina gwake githi thukuru ni mwambi wikara ni twaje wikarania officially okihuragwo na mind you ni thukuru form 3 wajirore wajiro ni akinya hadu aratakere magithamira hau akuhi nake no igwa ni anata au arata ake tiakwa na arata akina dimoi ni abere kumuona arata ira joere ni aratwathia rimwe twathia ngara weekend adoraga ngara tugashikisha tukagucia kenabo tukanywa johi twakenanira tukainuka musi na tadu akenu no hadu hatika inisio cia andu akenu ri urohitie ungeithie nginya ngeithi guti urohitie uroreka ne tora andu na maitho ma mwena akahura ari marakugeithia niki ni amahuraga atuhuraga ithuothe kaira hinya muingi atia no na ndore meragwo tagwatia cool waters run deep ocio todo ugimuona ni muhoreri ni muraika no ni thutha behind the curtain he's the demon todo asina pagio gote haturatheka nake daika na nuthu kitu tu kidogo tu happen nona kino igitegora nyi dategwo twe wategwo ni dategwo ni ngohorwo yani adi nashindwa adi kafika mahali getiga kina kumurugira kigwa digotoka kumurugira irio dikamo poison dukamo poison kina duka digothie to ndahota guthie duka njore nyino kegwito ndarenda uguo ari we no uraithia duka agacoka na kana hado hothe guthie te hana ke bumper to bumper they grounded na ono goro ni guthie nitakuwa nimehenda but he's behind my back tracing me from behind sitamuona no didege kwa sitamuona but ethutha wakwa agufuatia githi dukare dasoka akahe tumatuhugo tuwe turadeka uria weka nako kina mundu ra twetokane nake fara kumbe ni onire kina mundu ni adorire ati mundu ucio ni athire na mbere alafu agaruruka adora na nyi dinona nyi hakice kwa siku hewe nderio ugo yakina doragia na ndo fara oragia ginya ndo marakurora yes na kina dimaririe kina ke so kuna hii time arata yake mathamira haha ri makiajia kugeithia tukiajia kwaria nao kuikara nao kumbe alikuwa na kazi but sijui ni kazi gani alikuwa anaenda ni ugani athiwira leo magara akinyaga stage alafu agacoka kadio ni atiekaga no mama ndi ndikuma nyumba gutire kondo gothi no akajira ati murata wake dio ni okire ati ni athire stage acoka akora murata wake akiuma kwa kinyumba ati agicoka hwaini ri ni hendio nigo murata wake uma ndatithia nyumba ndi wika gamure kia ni boy wakwa ndumure ka kwena mundu igite nyumba eno ni rwatithia nyumba take fufu ndurari na mundu ni guoya ndi warata yake ri ikafika mahali hadi akaje kumagiria gukagwa kinyumba juu ananipiga mako kama kwa dina Max makaja kumuria siule mamuria siule akamahura ndio kinanira
wana avoid nyende wakwana kina mundu bara dada kina ukwareria unogonia kwenda gukwareria tondu akwareria ni akuhurwo ugo niguo hanaga kiguruga mihanini mundu uzirire arutaga wira uriku kana umete kwa oneki tondu bare no niguo yari na kiria hari ya biti riu mundu ucio apparently re ndokire kumenya way later the fact that umete kwa yodo ni kuraga oragite mundu okite gwitu as exile he had murdered someone and because babake alikuwa na connections akamficha akimuhithirira ayukana guko muhikio ria mari nake mutumia ria warire are mwana wa a very famous judge from Mombasa amotigire because of violence okumuhura papa aumire Mombasa akigira mwana wake akimucokia Mombasa na kimwenda ni bara mundu sura kwera ahanaga psychopath todo desintratheka nawe kaundu kanini ona dobe akoroma nĩguo kuhura kwena muthenya utukore arumirwo ni mosquito nyedio we tome okay ro tuko kuhura bara tondu ni arumwo ni mosquito leo ndori atirire arukende kunge leo mosquito ngibere wahurira ki ati ni nyitane kira neti wega rikio mosquito yake atia ya moroma arohetia atige sim card ndo kama gaka haho athieja acoke akoreo hau bara uregete kuruta niki eni kaikaraga hau so kwa hiyo harakati yo that 2009 gigehu I didn't even know the symptoms. Yes, I didn't even know the symptoms of a pregnant woman or anything. I was just nauseous, I'm lazy, I don't want to do. Did I wake up with my gay? Dokire kumenya dinehu that difficult as a miscarriage. Hiyo siku yenye na mosquito alinipiga hadi nikaanza kuumwa. Odhikiorore gikora ni dra bleed. Korea nekere na mera mimi sijui nasikia uchungu nataka kwenda hospitali. Odhifitare. Leo dena ihune kumarira uma. I'm like sasa ananipiga nasikia uchungu ananipiga mbona sikumwambia. I'm like I didn't even know. Unajua. Gotire hado ndo alete thifitare othia gwiraga ndaturonida kanda turoni kyo gogathi kagwera painkillers gameria. And because they munene doke kwira dare munene yes I wasn't this big no but you were big. I was big. Doke kwira ahorire geigana David Rudisha Mutengeri Ogerugo keigana niye nyine ide hakiri asa he dare muheju gukira kina muthenya ndacokire gwitu ndohaga mufuto na mukanda ngetha ndukagwe thari icio njikirite tight theinie ngikira mufuto iguru na ngikira skirt na kinyatha na bado no uragwa ngo nginya mukanda kweli so that thifitari ri gedika twathika loko hau akithira acio maternal equipments cia ku handle miscarriage the St Francis hothifitari nene ri makemuigata dagitari nyonora dina bruises akirigo niki akijuria tiriri kenu akiona buthe mwirite dagitari nani understand akiona dina guoya akijira amuigate ngetha hote kwaria nake no mind you kina deugire mabado yes I still didn't say the truth I said hata mimba sio yake amekuja kunisaidia he's just a friend who decided to help me out kama natuambia tu kweli kaambia hapana so he hadi ana change he's now even angry the fact that haya hata ulikuwa na mimba na uniambi you know ile ona Kenya rona ni like hata uniambi madaktari unaweza madata konazo hapana mimi nilimpata nazo nataka nikimuuliza nini nilimhapenia sikumwambia na mimi madaktari nikasema the same story. We stick to the scripture na hata tukua tumeongea but we both lied mkaplay tu na script na gikate makimonia the career the baby that was in my womb because walimgoza kana nethi athi no thitumuthike kana mamu tuthikiro thifitari gikwira ndomire thifitari I was 5 months pregnant so that's a baby yes and apparently it was a baby boy my god so kwinuka musiere gukinya musiere ndabire bara murango-ini umete thifitari yes ai kijira mwana ucio ni wao itie muthuri waku ndamurire ni wake ma ahuri ni kumwira ni wake tondu
Ada ajira mwana sio na magoro maraihu ti makwa. Asa ni mweru makiria kugira saati wako so ndane gati wako kana gakuma kire kana kau tuka tuwe twetu weru ona kare yakai asa ne kare humo no nyidire muraihu oguo rahu dai na moratae dai na morata muraihu eta wo shifter na ni mweru bado makagore mageithirie fara gehoro nyodo wake nake akihoro ndogideiro ihuniri yake na mwana kile mind ndimuonete hakwe miaka igana hakwe mwaka tiga muthu ageithirie ngimwere kwani yale ni wevia nikapata mimba ati hapana niambie ukweli hiyo mimba ni ya shifter mwana kile mutaka shifter ndera mam ihuro ni ya shifter ngimwera satiri ya shifter niri yaku ande kore ko hone ndakore ka hone no hara ndamwerire niri ya shifter atigire kuhora hau ngimwera aya sawa ni ya shifter akasema akasunga sema kweli kutoka kitambo singe kupiga hivi vyote tukebe interview ni ugire hard psychopath mind you akioha fagi toke musia toke cool down ona no kugusia na ni de ha ho muthenya umwe wa mithenya ri murata wake agiuka asa murata wake agiuka ndari kuo murata wake agiuka akinok murango akijira akaniza muha kwa hapi nikamwambia muha yuko ametoka mind you ohede murata wake au mamurago ni muha kigira kwigira naona kuria tu oria muha kwa hapi nikamwambia yuko agithie nyondo wa muha toro ni amuona ari okire kuhura tulikuwa tunakisiana na mwanaume kwa mlango ametuona he was watching us for a very long time we were kissing I'm like where how hey do hiromoko na magoro and he stripped me naked aikutagwo ciothe yes nona waya you see nona waya ya thitima amejitire maita meri waya norwe norwa ndahurirwo ne waya yo igithira igitugo to patches to red yellow ivo igithira akinoga kionasa agithia kioya kimuti kia mopu pa wi niki ndungiorite uthiko wenyu Reu hau we no ndaciragiria kura ntathomire my mind kuma September to December 2009 ndomire nyumba athiaga agatiga higana kufuri agathie muthe cia horire muthe cio nigo au niho ambiriirie kuhingira nyumba to namwire ni I've had enough, I want to go home now even the next door neighbor auganda ino kagutu muthenya ucio kuna muthenya ura ndorire arigago haia ndithemba ira ndorire arigago utuire guko juga ku juga ne sumo yaga kumbe ni wewe urahoro ku Reu ekinya hando kina aruga irio nona togeruga irio cirare ni ndikuheo irio fresh gore irio iria ng'andu iria irararire yako ari fresh kwena muthenya aigirire murataka mukaga gucera ngerugama irio njega ngero igira ruguo riri no kireki marie asa matio ndekuo na gireki na ndakorora I chose my weapon of death. He had a gun, he had a panga, he had a na kahio. Kina nora tagimo dena ramasia the marks of knives in my thighs. Yes, to prove a fact that he can kill me. Yeah. He can even stab you like I was stabbed. Yes. To prove a fact that I can do anything. Unajua. Alafu juu ya because he has a gun. They wouldn't aware. I love my mom, I love my sister. Ajiraga David they no kadauma wake he's going to kill my mom and my sister. No ikuria tu ikaraga. He knows our house. He knows my mom's hours of working. Mind you, akanambia sasa ndio alinipigia story ya kuniambia venye aliua mtu. Ananiambia unajua hata mimi nikikuja huko kwenu nilikuwa nimetaka kuua mtu. Kwa hivyo hata nyinyi naweza waua na niende mahali pengine. It's not a big deal to me. But because I love my mom na nyanya derie guayare. Hey, we, hajiroe ni ikara haurugu ado ni moka ni mari irio daruga fresh madarugire ma ndasire ndigalagiro nginya umuthi ndasire will I even breathe nyore wathi gukorora weka sauti sitoke juu ukijaribu ile vitu utapatana na sasa hiyo siku murata wake omwere ti murata wake akimwira tirere he mara agihoro wako amegatire murata wake bethe no jule demu yako ulikuwa unampiganga sana mbona alienda wapi ni wakabila kumuona he
Sasa mmeanza ku get personal, inabidi utoke kwangu. Ati hapa na sisi tunaongea tu story. Hapana, nimesema mtoke kwangu. Wewe ni bibi yangu, naweza fanya kile nataka na yeye. You have no right. Yeah. Makinuka. Mairewe muthenya ucio ahura na masuma na maya macio akinyiga torere ngoma gathi urakomathi and my clothes are filled with blood cause I have blood stains na kaniambia dikahure nguo ciakwa na thafuni wake. I'm like ndege ngona thafuni wao ahure ciake na wake na thacio adi na gite kina moko na gahiyo. Yes, I have knives and I have to wash his clothes. Na zisifongara atanipiga. So with all the pain, with hizo vitu zote yani I was going through, mwogo bado no raturani uko mathi, you still have to make sure umefanya vitu vizuri ndio usikuje upigwe because you've had enough, unaogopa hadi kuuliwa sasa. Athiaga akisokaga githiagisokaga murago akahigana kufuya gathi agisoka on this fateful day kware 29th December. Yeah. 26th December after Christmas. The Christmas tarugire safasi Christmas day. Tarugire safasi. We were very joyous. We were very joyous in a very joyous mood. Tokiruga safasi, nyegeruga safasi akiruga stew. Kire akigwana da kumangara gimethera kina gosi yago ikira iragiro ni uthi nacio. Ke gethi bafu gwithamba. Mind you kwena mufuta wake wa white ndacokite. Gethi bafu gwithamba ri castain. Nona gastain kadoro kanini kaguze yongo yake ya white. Yeah, white. Ila daso kite kiraini akimiona. Nakwambia doma bafu nye dionire. I didn't see it. When he went joenda lingia bafu next after me, yende aliona. Akozileza like ini nini, namuuliza nini, wapi, hii nini. Hey, sinkabidi nimekuja kwa bafu kumzee ni nini? Kamuuliza nini wapi? Kasi kaudira kona mimi. Yeye rakona akamzee hii ni nini? Nini? Hii ni nini? Nini sioni? Uone? Nini sioni? Siningo yako nimesoka. Anaambia ke, wadona yake nege kwa ni mufuta kwenda guthukiria. But I'm like ndo nilisoki nguo. Unataka kuifua. Hii nataka kuifua. Aka ni castain kadogo. Oh, soju ni kadogo, wataka karibu nguo yangu sasa. Na ndio nguo nataka. I'm like dude, I didn't see it. I didn't see it. Dakwera ahoreire bafu de jaga bado. Ahoreire mago tare nguo. Hiyo siku hiyo muthe sio gene nguo adutizirie. Hii alinipata off guard ndo mute bafu tu immediately akigira after me. Dakwera muthe sio ahoreire. He almost demoralized me and used a bottle to rape me. What? Akiona sa hausa. Akioya alisimama na chuma. Akaniambia inama. Akaingia choo akakunia. Maimasi onuraria. Goto gwakwa ndukana ukane goko. Muona goto gwakwa? Nona oni kamera haria. Nona goto gwakwa? Aguthire na suma muthenya ucio. Sumeyo. You see this dent over here? It's still the same day, that 26th. Aguthire na suma tondu ndarega kuria mai. How can I eat poop? Hakureithio na neki. Mwai gikwira muhia gikwira ni ndarire mai ni ndarire mai. Mwisho no ukuria? I have no option. Ni ukurago. If I don't, I'm gonna die. Wona jua after kuria mai macio niguo aguthire na sumeno haha and I fainted. Girigo. And when I fainted, I don't know anything that happened. Kindu kiajukirire ni murago ugiswing. Niruhuho. And then I was like apana ninyi ndiraigwa uru kana ni ma. The door nikatoka nje kuchungulia nikaona hapana anaweza kuwa na time venye anifanyaga. Yeah. Kikara nyumba ushaika chini una count 1 2 3 4 hadi 1 hour. Dekarire hau count 1 2 3 hadi 1 hour ikaisha. Kutoka nje nikamwambia neighbor, nisaidie na simu yako na 20 bob. Nenda peke yake nenda kwa mama yangu. No daikire. Dainukire gwito, it was festive season in my githi gwito gama gwito, gimenya kwa so it was celebration mood. Nyero wathi kwanyu andu anyu makuona makarira. Like is this you our child?
that I was kirorero adokina ndehubikire kira taworia matikanyone na madent matikanyone no watu itwa the davi because when he left he thought I was dead nikiota higire murago muthenya ucio esire ndakua na because he's that person nikiwa kiurithia nigetha ndagakinyitwo na kiiba kigi kiuga that I thought that was the last time I was going to see him no goma no agucoka ngithi gwito ngitandwa ito ngimera makijira kina demonie kuria ikaraga na ngimera direction ndekwira ndomire ku kindu hwaini na magithie thaigire se tuko nyumba yari thame athire na githama the house was empty I don't within 2 hours jitodomira ku gwake around 5 6 na my cousins walikuwa nendo kwa saa 2 gutiare mundu na kwari guthame na neighbor kina danamenya gwithamu uri mundu wamenyerete wikaga maundu macio na akora yes I think so yes but wajirore agicoka ru kuri aciari gicoka kuri aciari ngirero mitwa kindonia kijokia riri wega ngigira thukuru form 4 ngirikia form 4 mundu wakwa akihura thimu ringi Mubatha wajiro ya maguru make Mubatha ai murogere yale mapenzi gani shwe I went to Mombasa but going to Mombasa gave me a great gift. Went to Mombasa and I got pregnant again of him yes but inayo nilijua because of the signs and the symptoms I was feeling daminyede na ukina itadete gothima de na ihu yes ukimenya ninako yes gethi Mubatha re I was meant to stay for a vacation for 2 weeks. Gihena mami ito tunaenda tulimaliza form 4 tunaenda na marafiki zetu ku celebrate finally tumaliza the year. Kwenda Mombasa mangu kanitafutia fare kanitafutia 5000 go and enjoy yourself. Mami to akajira neje wathi kuona Al-Shabaab osio wako ametaka Al-Shabaab kinomothio wathi kuona Al-Shabaab osio ngemwera sa gutire kiutake but the instinct of a mother always right nikodathiaga I went there tukakaa vizuri siku moja tukiwa kwa beach anakatia demu mwingine mbele yangu nikienda kumuuliza swali akanislap anakupiga bado brother bado huja change ndio ile nguo ciakwa ndamutigire maini ngithie gwake ngioya nguo ciakwa ngioya bathi hwa ona ile inoka ndikohota ringi nie na huna homore kana ile oi bado he almost got rid of my second pregnancy again when I was 6 months pregnant mamangu hadi alihama itoe kina noa mwile witu then magigwa geti kuru geti kuru geti ngambia sister yangu jua tufungulia ngoro tu hivi lakini ndo angalia ni nani kazini yangu na sister yangu walikuja nyumba mbio ni muha kama unato hikite murago wito yoyo murago ile thini ati nimekujia vitu zangu gani ati sijui sweta fulani t-shirt fulani niyo mimbuko nayo ni yangu nataka pia Allah I'm like ina kutolea aje I'm like ndakupiga itoke kama hiyo nyingine arakwirogwo live ndakupiga itoke kama hiyo nyingine kama inayo nipigi niko kwa mama yangu uwezi nifanyie kitu kwa mama yangu nifanyie hivi niliambia sister yangu pigeni nduru samani mwizi makiaja kugabu ihenya rira na kiathire arogire kuma first floor kina ground floor na kaenda na agithie that was the last time that was the last time and from there onward they told you niki what a story I don't even know how I tolerated that but ilikuwa grace of God na wedo because I loved him naruguma okay wao haure ugoshokare kuma haugika na sharia kwa gerekia thukuru I got the baby tukalea mtoto wangu after like 5 years 4 years Mungu akanibariki na mwanaume mwingine tukapatana tukajuana I was an actress I was the main lead and he was the director one thing led to another can remember let me tell you something you're going to be my future wife and look at me right now I'm his future wife you're his future wife yes blessed akijokia dhukuru githomera yes my husband alinirudisha shule akanilipia DJing this a DJing that I'm so proud of is thank you to my husband and I have 2 wonderful daughters. I had a son but I have 2 beautiful daughters thanks to my husband I have a career that is going on thanks to my husband I'm glowing I'm back to shape thanks glowing. To my husband no nyegera nyedigete kera abiotige husband yo wala ishire
ndore kamera iri mwire kaundu tonu joni akwirorera ngomera tirere nejo negwa agikuyu ono goro timo gikuyu negwa agikuyu negwendete muno na nejo we have our ups and downs so dutiagaga in marriage but you're the best thing that has ever happened to me. Yes. Oh, what? Na negwendete muno na ntukwendete muno utetigeirie. Yes. Wow. Na how jugire ne ndakudisoko ilikuwa jokes negwendete Acha kuna mtu hata watch interview yetu. Anyway, tukiuma hau ri no nyendere okay no wakigereire kiundu kiria of course it's ne trauma. Yes. Ugucoka overcome utanoka gucemania no watha ici ri how did you overcome the trauma? The support of my mom and sorry to say but I used to smoke a lot. Weed. Yes. And it used to calm my nerves because I used to have even nightmares tuko gesira ni aroka na kongora kuria de tondu ikuria oekira kundu ndi riwe I guess it's my mom's prayers na gicokerera Ngai muno by the way tondu Ngai God tondu nduhuthagira nyamu icio kasohitu tondu na nika occasionally rimwe na rimwe ndathi wira yes once in a while. Yes. Wow, ugo no wahoteze ku overcome kiundu kiria no kihil few. Yes. Okay, now hena kairetu kaina na abusive relationship. Yes. Na nikaremetwo kuma ungenda gukera ate na riu tini urera keha. Do you know what? Make a move. We sora sori thini waku we uri atiriri. Who is more important? You or them? Yeah. Yes. No akogothe handu hamwe okue. Imagine mothe cio muha adigire de faintete ri. Ogo ndakuire. I wouldn't be here to tell this story. Mami to mwana wake wa bere agiathiri oguo. So think about you. Think about what you want. Nijoeni. Think about what you want for yourself. Tiate kire andu agi mara kwendera asa ni kire we mwenye urendera. And if you know you deserve better, stick to what you know you deserve. Yeah. Yes. Wow, DJ Luna. Now tell us about Asana rere, no ridikane. Abusive relationships si lazima ikuwe tu ni makofi. Si lazima ikuwe tu ni mikono, hata mdomo, even emotional wise. Yeah. So unaweza kuwa abused even emotionally. Even emotionally. Yes. Nituyoka utuhe topic iyo ringi. Yes. Riu no tule about ni wajira ni ko na academy. Yes. Tell us about the academy. No twira kuri thakaga na mundu ngida gukinyira uri agigukinyira. Our academy is not specifically with DJing. We teach young kids. It's called Molded Talent Center. We teach young kids to play, me and my husband and other teachers. Tunafunza watoto musical instruments. My other car, drums, piano, violin, anything that can make a sound or music can make a sound sound the music kidogo the kigithodeka karwimbo yes ntofundithagia yes this kina tura kumeja from probably next year tura kumeja gufundithia ciana DJ ginya DJ yes wow yeah mundu agitwo ukinyira ati hana namba cia thimu handles ciaku ciothe cio my Facebook page ni Luna Wanjiro hizi zingine zote sikuzi ni Twitter inaitwa X Twitter, Instagram. Also have a DJ page ya Facebook. Have a page DJ Luna 254 because kuna DJ Luna wengine. Mine is DJ Luna 254. Yes. Namba ya kwa yathimu ni 0704 975 108. Otire kodo ita DJ iki na mathi kwentura DJ thiko ici. Whether ni wedding, rorashio, ka get together, ka corporate event, ka birthday, kina gushogia mwana wenda ciothe ana gugwita gushogia mwana yes turamushogia in style wa mchiana yes riu ni ndakena muno ni guka guku ndakena ni ko ni host ndihoke mwiroreri wewe hau ahutwo ni rugano ruu ni gutwika inspired utuke wa gukena na iko station ni teo uthikiririe motaro ma DJ Luna na ndugetikire guthoma na riaku thoma na riene ucio tukurikire hau muthenya wa umuthi ugenda kumukinyira no muhurira na namba iyo uhiki undu ungi wothe na no mukinyire kuhitukira handle ciake ciothe DJ Luna 254 jitako muhewa maingi until the next time bye bye.